Kitabu cha Isaya mrengo wa 50. Dhambi ya Jerusalemu na nguvu za Mlungu. Mstari wa kwanza. Bwana anamba vivi, simrichire mami yenu na nini nisimguzire, ili nipate kurea madeni. Natoka na mami yenu na nini kimguza kwa utoa dhambi zenu. Nakuza ni maokolela sonere mutu. Nikiha ela kanare nizigizia. Vize mkono wangu ni mfuti hata usidime kumkombola. Hedu sina nguvu za kumtija. Lola, kwa kuchemera kwangu nakausha bahari. Na ihenda miho ya mazi kadenyika. Nimakumbaga oga nafana kihu. Kwa kukosa mazi na gananuka. Nikukuhenda kwa zulu mlunguni kukale kwiru. Here kuzikufinikirwa gushe. Mstari wa 4. Mhumiki msikizi wa Bwana. Bwana Mlungu azanifundisha kunena. Ili nimanye kuangiza moyo atumazi otoka. Kila maza achana nila Musa. Ili nipate kusirigiza moto malagu kunifundisha. Bwana Mlungu azanivugula masikiro na miskalire muasi na suyire nyuma. Awamareo kalama nanipiga na arichira mongo. Na awamareo kalama nanifutula kirevu nikiapa matsavu. Sifisira uso wangu maroho kalama nanisholera na kunituhira mahe. Kwa kala Bwana Mlungu ananaviza sindaibishwa. Nizaukunza uso wangu here iwe ramaso, maana ninamanya sindaibishwa. Yani pae hachi yangu ahehi, ni anende nishitaki, hadui wangu ni yani, na mbole mbere fugwirane. Lola Bwana Mlungu ndani vizae, ni anende namba nina makosa. Lola, sini mandariwa. Herengori wacho ni lutswa. Niya kai yenu ngogo haya Bwana na kuitoa sauti ya muhumikiwe. Niya nendaye kizani bila mlangaza na kumukuluhira Bwana na kumremera Mlunguwe. Ela vikara nininyo simugwiza omoho na kuzitengezera sila za jenje. Nendanika iza mlangaza wa omoho wenu wa jenze. Mzijo vyasha. Utumundi wa uhokera kula mkono ni wa Bwana. Ni kula lakaiza mateso.